agudie hye sika hye agudie hye wan ya won sentimi nka ye India doctor ka che onyina ifo ye ba ko pese bra ne no ntena se sika ko no wo honko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ho di etime aba obu won so mo bo mo de etime tu ade ndia ba fi ne mo ade na ntimi mo ntimi nhira so mo program na nhira so ama busu na oba India doctor o Kumasi ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopon adaroma ye be nhira so ade ama e bi dia aye pepepe ade ama ne ka che onye wo eba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade e friend se krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asenti ade chi na masembere man so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch say de bia akola ko fa asenti bro India doctor say bro e bia na nyi na nyon na rosme won ni say sam mofra no a o ye tuntuntu ana say tintinti no o ka so memre India doctor nche won timi ma de mom ne de ni hia ne say na tare a wo hye a won sie ora be pim otumfo nyakopo be fa ye so na bia e boko e de na wo ba wo ho fa simo se le meka na se nsanom pa ensanom boa onum so kra na wo boro dia India doctor say men ha ho men fa ko chinchini men fa ko nanti ba bia bra India doctor so e Kumasi ahima kokobi 80 eda yawada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa anase kuru bi na atu dofo bi kimfie bebre mo ya se kuru na ba ifo twitwa so na aba ifo de yakania aba ifo de urani aba ifo de ye bia no ema no ha ho ne ka chu nyina ne se wo de bra be piem India spiritual doctor so e wo Kumasi ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo wo de na sua adwuma wo de na ko school na ni wo so bibi oba so nya ne side so nya ni tipendia India spiritual doctor asimo ka chu se wo de ma na ha you Kumasi ahima ebusuafo yesa so obi bia ajo ene anwumre aha eye Kumawood television ene eye fiada wo hwe wo bre na no so abo pepepe e wo fie ha na edu fiada sia eye time with India spiritual doctor ye jinkunya sia na je se ye di nkomo fa susum sem ho enema bi a wankasa wonti ase yade bi a eda so woni ma bi efiri baaye ye di nkomo sia na je se akoye se ubetie bi na nkomo no akire no won hawa ubesu atu anamon afa na oyade no wanya anopomasibre eno ntino yatena se fra unua bi na unua bi so fra unua bi na mukaka mo se braso tamit India spiritual doctor yeshia ayeba bedi enkomo na India spiritual doctor ebia ene eda edikan a woni ade yeshia India spiritual doctor susum sam yade a sebe abaifu ato ade amawo ufie sudifo ato ade amawo ama adwumasem aye basa awo sensem sikasem aye bisi basa yade kranko honamani ene sunsumani yade ena wosa na India spiritual doctor ewo Kumasi ahenema kokoben timu wonsani faso udua signboard siwo kakraka a nipa sa dem fifre wiadem eho na India spiritual doctor wa obo adwumaden ede am Kumasi man ene asantema nyinada eda ye yawada efiada memeneda ena kwasiada eba jotienie eda ye yawada efiada memeneda ena kwasiada ena India spiritual doctor watanse na oye nenyuma tisha super emame ye na ne numbers no enche be the numbers ebe mawo na komono ekwawie ya wa India spiritual doctor na one no edi enkomo na afi wo ha nso de kaka che wa pa no pasibre edi amawo mi twa me ho aba India spiritual doctor watanse na answer no ma mi twa me ho na memra ye frame baka yoko mi nyankopon so na adwumade yi mi di ho chia me eno nti mi twa me ho aba sisi ya me ba meko India spiritual doctor nchen maka koma na akaba enti twa me menko ba bia me ba sisi ya yo wenyenra do for yemosomfo India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na atimenka na de ba kwa ne wum se ayin bebre o ne meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo na dada no ntu ntimi ba enu tina ma brabo na epi so di ama enti e ka che se India spiritual doctor papa bi otu kwa ko India man wa ko gisue hunu ne ntete na ba be pie mu Kumasi ahima kokobi 18 edi dwumadie sonko de boni pe bie beba yenchen eye eda ye ya wada efiada memenda ena kwesida tini e ka che won se wa ho ban bosem enkoyi ye ka odwuma sem wa waresem ene ma ye basade ama ma hu ne onya abrabo no aye o se no maduru ni wa o se pe ba bi nefa etu ontimi ntwa the India spiritual doctor ka che onya ne se
wo de wachinchin 190 na nyema ntimi nkoye ma odia brabe piem okumase ahima kokobi 18 eda ye yawada efiada memenda enne kwesieda ba cho pitie ne tini ne bia meka ahobambo papa eye chen ayaresa ankremi no de nti e kasa ne se ene hwekwa abaifo di nipa dasani efa so wadu se abrabo de me bo madwuma se me ye ni yeso kaprenti mi ntomi nsem be ma mne neti oba mne neti me so ni yeso onhu kura mpo se sebi nyado ono oba mpo neti eno nti India spiritual doctor ka chose ment na se itu kwa ko India mam ni ko jisu emu ene ntiti e de abagana mu e de bo adofo ne eti for 80 nti se woti wona wo ba no ntimi nkasa ntimi nante dru sade se form ye se nsuo baba eso ehwan hwan abrofese optimism ba chemu bia de nti wase udi anse fa bra be pim India spiritual doctor so e wo kuma se ahima kokobi 18 e de ye ya wada efiada memenda ene kwese ne trans ano kwasem de se edua no bia bo e ye duto ana ya agbalagba na se etubi nso be no de bo odua e ya pepe akonodi e ye bochirwa ana se nimboko ana se odi tongo bongo ana odi ekukula ne bo odua ana odi boru ana odi nso be ne bo odua India spiritual doctor so upa ye no betena se ya ni wumbia ni aye ni dia ma sanse nipa etiasia nipa ense anase nipa wo nti ena sebe so sebe nyado emwa ho no tumfo yakopon ne de fa nipa so ma ne de boa ne yonko nipa eno ti ka che onyina ni se ebe na agudi wo fi umami anase wo fa wo sun ni na wo sun ni no se me be so si asun bi yedie me ni hwe de ma no o se me de ejapade de che no de mo mbre ne so 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 ngode ma no wantimi wanhia ena o ja okoy eno nti de bia obeda obeso no abecho se agudi ehia sika hia agudi ehia wan ya won sentimi nka ye nda doctor ka cho ina ifu aye ba ko pese bra ne no ntena se sika ko no ho nko ade a ye be yini ade ama na busu na di na fa ngudi etimi aba obu on so mo bo mo de etimi tu ade ndi aba fi ne mo ade na ntimi mo ntimi nhira so mo probiam na nhira so ama busu na oba India doctor o kuma se ahima kokobi 80 ma otumfo nyakopon da roma ye be hira so edi ama ebi dia aye pepe edi ama ne ka cho ni wo eba wo ho ana enua ana busu na adofo bi wo ade friends se krono fita just one fan to akola oba ana wo fa asenti ade kyen on masembere ma so wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch so say de bia akran ko fa asenti bro India doctor se bra bia na nyine ni nyon na ro so mewom ni abuziafo meka che se yitwan ho aba yabai de na che se ententem so mame ko India spiritual doctor enchen na me nkoma no akwaba na nene enkomotwetwe no yemfa enhihye so India ya minia me mwajo emu akwaba ya medie na efie boko de ya me adono mpa boy ye do ba de ase na India spiritual doctor so kwasai e do tumfo nyankopon ase oye na do ye hoda ene ma ekoye pa senti ene sen de bia na me ka se mi se ni nipa depsani ehwa ne se waba no nya hoto ni yefun ehwa ne se wamen anase ne se ekom egia ne omen very good and enema ekoyie pa ewo ya so esan nyame nti okay yeda obade na ase se danda nyina adanse efri India spiritual doctor asweye etimiba na ayenkurache so ma foforo aha na India ene yeni nkomo wadama o yewo nkrabia ewo shebre nipa nkrabia ene nipa shebre ni mienu no esana na se ensenso a ensuye ben ene dantem baka me da se bebre otumfo nyankopon onye okese no hunu Kumawood television emobo the free director Sameso ade ba fadwumafo nyina ne ya bebi aka edin kra edin de mebo eden amebo kunet brasa me yami wo oni bibi krabia ne enhyebre no sosuye bebre enu yes sosuye wom bebre but eduru ba bia ese I say nsuo ano eduru bia we nam ne kwa eduru bia na asan akọ bom eduru bia asan akọte eduru bia na asan mane na ne etie nie ye ka se enkrabia ne eda wo de kra otumfo nyankopɔ ogya okwan ema wo de ba asase so ena o hyebre so eye ade nyame ahyehye ama wo se wei na brabeye on se wo ba asante a ye okwadwo ye okwabena
Yawo Kwaku, Kofi, Yawo Yawo Kofi, Kwame, Kwasi, 7 days Nina Edin. Sasuni yawo e maso de pepepe. Ne ya ne koduru bia ya na esa odonti. Se baka wuti o sei na ma wo ba na pese me to a me pese me de udin ni nyina ma no. Ebi kwa na wo no fiada. Na me de wo kra din ni my parent ade ono kra to nchen. Na ade ba kwa na e ha adwene kakra ne se e ko ba sa ne Nyankopon ni mi da na wo di san ne papa ba ewu me be ya ma no na e be sesa. Enti ye be hwe nkrabia na ewia ne aba hyebre no so. Ewia na aka ni mi nyina so abu. Ti e ka se nkrabia enane dɔɔso enti mprepi so obi nyim no ɔkɔ hospital unma dia na eye mo so mtimi ka se awo no enka no montwen kakra hospital mo ade bi ese ekwan ebie ba ko mienu se miensa se na akora ni timaye de aba but bia eroko kodu hospital sisi a uro nim se ebie awie ba esa eda otufo Yakobon pese ode ma na de ba asase so no enso ye no na aka atwom na enti obi a odi se wotimi kan se timi wini sa 3 days etibi ni sa 4 days de na Yakobon pese wo ba no se pan ho a ebesa awi wo ama sa de na ba beso ai se baka wo no ye driver ni na wo twa run about na ba bia wo do o se nka wo ma na wo wura fie Jesus say twa run about ni biem wo sa besi wo sa na tie sa so to fo Yakobon se ya wada ho efiara ho mimi da ho kwesiara ho so se wo pese wo ba benada na wo ba kuada wona ni mu kuada na wo ba ne papa bedi wachi na ansa na sa no so no to fo Yakobon hyehyɛ ne mani nyina de amaw ene ne wo hyebre ne se wo ba asasi so a wo be police ni na police na wo ba be no wo be ne na mu corporal sa wo be hu anakọ commander na ebe na mo so ama ebia kuro bia na ne mamu ode wo ho no wo commander se ne be kọ pie kuro mu ho ama kuro mu watima toto ne ma yie ade Yakobon de amaw se wo ba no wo be fa police adwuma mu sa no akọ pie ba bi de aboa wo man obo se so de obey MP no oba start be assemblyman ase be start committee member one na musa na wo kwa bo ho na kwa MP Yakobon wa hye de ama no obo se Yakobon betima ka che ne se wo no ye big businessman and the businessman na wo ye no oba start fichire o to kube mo wa na to chingon wo na to tofi mo wa na to buro mo wa na ye was kafo bebre wo krom ha no mo a almost start bojuo bi ni maamefo bebre start bojuo but enne omne ko America kwa so omne ko China omne ko Dubai eni ye hyebre Yakobon edi amawo na ense oze eti senka ne kwa so Togo no wafa ne ma nyina wie na omomro we cross border no omutimi ka chose Jack ene de kwa munye nti enya tama ne ko Togo ko fa ne ma no ni nim de esi awo ko a ekwan mu ye na otimi de ba eni ye nkrabia no no oze da wo de kra wo ba wo be save wo be share any problem sanete ejo tu fo Yakobon so se abofra wo ye ofra busua we mu no edase no ba efie dwo e ba bedu fie asonduem na ne krabia ne hyebre no eni ama me de ama se omra meye no obeduru otima de implement wo otima basa de se ne be ya wo ba de ne lucky na de ba e betima ba be ye adwuma ne asante ha no ebi otu fo Yakobon ma da we se fa bra bedu no ne de wo tu obi na odosam ti no ye pese de udi ni nyina aka ho de bia me ka asante ha pe ana ye kra da mienu ye doso pa cha obi a ye ne was ade no uko other countries na kra da no ko mo fa nya adwuma ye hwe ade yo kwadwo ye juada yo kwasi kwabena ye benada yo kwaku ye okuada ani ye wo yaw eda ne dua na ada ne yawada ni aba efiada kofi ni aba memenda kwame ni akokwasi ada kwasi oze keke da ko baba ye ho adwuma saa so na so ba man side ya na so ahase adwuma yes na asante kasem no ana no ye ne ho ensem wo ho etu we se adwuma abena akua edu ya wada na so aten ne na akofa letter y eso edi aba na ya ba afia ni aba ama ni aba akosua oze nso ho na aten ne saa edwuma me ye se asante ana Ghana Yakobon wo ade kese de mai ni abu se ade ntine duru ya wada ne ma ne de ne dan ne duru memeda e mema so de ne dan ne eno ho adwuma ho enu ti sa de si ahye ni nyina no Yakobon wo ne yema obia no de ba o se wo hwe kyerosem no Yakobon hye na adwuma se da ben kwasi ada
and wo ye adwuma kopem efiada ade echi me da papa olmas ma bere me gima home aye home da friends me da enti de bia nti so wo tu fo yankopon a de bia wa adwuma no wo ye ne no wo ye ne juada no wo nye ne brada ne no wo ye ne brada no wo nye ne kuada enti ni pa sa so na wo so tie ene sofu bi ba me nchen nam ne to din no so be so hwe ne kala atare eyema no okay very good me dey akwanya we che obi a wa otie me bia fa ne ne ebeboa wo ni cheni free okay maka se oti honum na be se hu kala opa men ko spiritual person ho wan ka se betuma hu kala no on say from Monday to Monday entire kala se na be hye ni nyina no adwuma wo ye no hwe ne ne ebia ne o hya wo de kon ne ye de ma wo se ne adwuma sam si kofa ye se ne wabufuo esi kofa ye se ne wani gie si kofa ye se ne nsam bi si kofa that very day na wo hya atale blue ade hye na hye green enti dey si nya hwentare na wo hye ye no we say to ne bua asema mi ka horo ka say eh doctor ampo ada me hye atale blue am de be kwaso no enkom hye ne ba different asori koso edom ba mani bie but you can see am adwo me hunu sa o it is doctor esa me color na me color pa ye blue na sa ne enu anu no wa obe hu ti so sa ni panada obe hye blue bia no makọ obe ni bia adwo ni o plan station VIP no no ba ni didi nkoma na mka che say ah atale just say chocolate ehu hia so obe hye especially there in krada so ti odi no ka so kojo so aba nto ka so kojo so amenim nkoma okodi nim no koye na osene life e o si so ade bi atura na ru amfida that de na ne krada na ne krada no so no wo hye atare na chocolate color sada so osene chocolate day okay the same day no the same day no enti sana te dia ene sa ne color ne chocolate day no be hye so ko ye combination wo si ada no ka bi bonu ma ba bi ehuri no koto ye na atare so hye no hye da kopam len tell if atare na ntete wo san si edi ba busumi mienu miensa ne hoto ne ru san si ana ne kra do san hye atare sa kala no abi o san nya same accident eno kwa do kotihwe man ho bi nyame nko anko amabi na san ne ko so ato aso miensa nti o ka me ka sa asem ne choto odin no na se me kra da atare brown enyema tinipa bia o ne de okay na yemra shebre no so kakra Yankopon bo sem di ka chechim ne di ka se obo Yankopon ka se wo be police ni ana be sojani na be free asan kakra kakra koduru ba bi na ekun bi ana adwuma be krom ho no wo na be tima je wo man na boa enu Yankopon do fa police obi de ne be fa sojam obi de ne be fa teacher se no teacher na wo ye no o man ni hia nkrofo bi o betimi nyante ase wo ze ba ka o teacher ni bi wo ha ye ni o mass teacher bo school se obi a che o mas wan tia won ko a che o mas abeti ase behu beti ase so betwa so atwa ubetwa ono ne dia nyame de bon no o ye chire ni na so ono ne shebre yes and de man no yes okay and you guys call him ono ni call him mathematics mo opani bi ya dwuma otako ba me opani ne nyoda soma me Mr. I see do me chia o so otafe kuma o si abrofum e de machine bi buy no mo koye o ma ya isi akofa himfo and no because ye nipa ye good o obo ase kroko ye adwuma ko ni mot ko ye adwuma mo eti e managers all this new machines electronics oni brofi akaka brofi ya kesi on se brofi ko ye o pe ne ba bi tran eti we na peni ba ko da bi afine da bene nkofo bi fra brochi be ba be lodge hotel o so fra brochi be do so so mo relax be 2-3 days o me do mo nya adwuma when nyina besa we sit here dey adwuma ana ono a share ne man koroko bie garage no bie shop no na man ka chese wo mpie no kotena ho te ho papa ti ase machine e adwuma ada maso na ya me chia na okoya papa na machine okoma ezia e wo ho obu obetima ye ka kwasi bro ni begina ho kra ya hwe ka se papa apostol Joseph obeni me ma wadwo ba bia obi a African star was it na do so mnim say apostle Joseph and all right ya ma onye okesi no ma kwatente yo sanko fo be bre say na duo mu yo peni wo so obo ya born say inspirational person na mo kan say so obegina ne o kasa no o ma futuo se no be sia sa ne nyame ne shebre nyame de ma no yo obi wo so a
ne de eye asofodie na asofodie no obegye no o preachia masa wotin semase una so ye papa ne trim ne India na Uganda president friends Idi Amin India una so ye Idi Amin kura obesa kira una so utim odin se owu kura ne nipa no betuma preacher mo man asakira sane nyame dia bono nyame wo bia yakopon abo bia timanu nyame wo ade odi bo obia ba asase so edi se oba no anya obi owo ani ti se India doctor no wan kire se mama asase so aba no wodwuma ye kuya wodwuma ye dwadie wodwuma ye teacher wodwuma ye nurse wodwuma ye wei wodwuma ye wei wodwuma ye wei wodwuma we ya oba ne na musa unhu hyebre yakopon de ma wada ne nkobesie ene sa no wan hwa kase o ebia me fie for na ye me na we na wan kase wan check ete say even na ware aware bo say wo ware na so wan hwe wan the right person la ilaha illallah muhammad ube so fasa adwuma wo yakura begu sa so wan the right man so obetieti wo sa wo say obema bi opema pa enokre obewa so opemema pa eso onye hia ne mfempare anase ne dofo an ni yakopon de na ma no so nware no obegya bibia nwadwo mese ene ste odi aduro na ya asmesi na asmesi odi aduro na ya brawe ofa hwenye no nemom no ne ede ne ma no wonya ne pepe na se ese India wo me ya tia se hyebre ene nkrabia no nsusua ewo mu bebre na wo me hu se hyebre ne ye se wo ba no ye de ebia ye de doctor se ukwa kwa doctor ukwa sofo ukwa nsamtroni ukwa driver ye se no bebrebe ene de bo ena eye krabia nso ye da wo ba na wakra na obegusa se sada na nipa ne ba no nkra no se no wakra na oba ye fa yanka se local yi bia makoma kuras me kodu am so olman mabo wabusa me kwan so ye di amane me bedi na nsana mako na nsana de be chama na nsana so olman me pese nyame yado me se me ka cho se me ko na nsa so na nsana so china me ko mako adwuma olman ke se da bi me hu ne mayi me nko ochina opa akozesi ya kwa munye okay ana ko china chi ebe fom ni fomu wanti a otunya asodie utie so ana abo enti otufo yanko hu se wu ni person mesi a wo ba no saa day we na wo aka ma me enya ma otimi ma wo ma me ngo aja se me ma wo ma me ngo se uko yes ma me bi ba me nchen ne ma edi awaduro ne hwe no me hye ne da odi be wo enti da odi be wo no o se awie no o e dan odi ko hospital ni kunu so nka nkyere me enti we na me wo hwa na ni kunu ma me fro se doctor o ba se o na se sa ma o se ai as munya na se ma se kan se date se ne date sen na ka 3 days o se ya ne ko se ayi na bia o se akra ne ba so akra ne ntimi ma nti doctor ama na duro be se won function na se o se dan anya obe operate no na se o mate ho ape no mo de ade ne share ade chi ama na ka 2 days nti na ade chi doctor so ba be no operation ti se doctor na so ba be no operation o ko no se anya another emergency ko che we die no attend to that patient na ade chi no ade chi no oba na nurse for na gina wo se mere no so a so easy enti ade bia o time da so se na yakobon so de emre ene enna na ede eye na djuma enti so cho se da kwasia de me de se enti so ni bebe o mutiri hye days ne so the days na ede kra otumfo yakobon o se o kra no ana otumfo yakobon eja o kwan enti eye o kra eda nti o kra de on kra bia o de buy eni ebi ekwasia da ebi ewe eni so bo akoba so yo ho adwuma na wafa your friend say opewudin mi se oba mo mi ha mo se mi pe o kra din o ka che me afan nipa na baba eni ho adwuma e ho hia se chincha me ni me pe ne kra din especially mo ba do I say ni love me alone no mo no ya be fa din no ne dia work plus 7 days aye da din no ba ko foro especially enu anu se yaba mo especially enu anu mo yesrim fo no bebre no mo nta fa kra din ni nya adwuma but o ba ya ho na me fa bo oba so me de yakubu bo oba la ko oba so de ze babo se den ye be fa baba no ne de 7 days na ya adwuma e be yi day ne de ma wo no de aba straight okay na ekoba se nkrabia no o kra abawiase eya bibi eka ho a ene hyebre da ho a esesa na susue da ntam ne atani se on se da ne ne yakopon de hyebre de o de ama wo ene wa be ya asase su na wa kyerɛ wo be businessman wo be dwadini minimum ma bi o free central market ba me nkyɛn on ko school da
na ne ba bi ko China kwa so maame ne na ya konta ma on ton ne niam no ma hwe o ton niam no a ene wa o ton du no ero wa pe politin bag e ji ade we bi ne o ton a na o ton wi ani sika no o de sa ade ne bi ato politin no wa chechera fra se we no e ji mre bi ne ba bi fra brechire bag ana na o ne ba ne hey man they we good accountant pa o we say was okay what o ko my many churches so see na accountant after to say no boni say mama ne ma me we ye manual accountant we nya ayi bugu na ira kwa kofi bibi so o tem sika ne de ba na obie mu a na say pad ne dem we say we pad sika so for we ba na obie mu a no say dancing powder we say we dancing powder sika obio na na kunu say we de omuton nkura ho ne na bi sika ni o mo ka na we di dwa de ne ma kwa abrochie akuko sugu sisi da okumasia a central market kwa no munye fi no stores bebro 4 okay eso on school yo yankopon abon say o medi dwa okay oye dwadini okay obi ye kuani eno nti eno ba bi obedua bi obeyi obi oni dia amoa yen so okọ enkraso ne adi bebro obi aso okaso onye mo se ne bo no be si aba no obi aso onye mo nya ne mo na iwu enti nya na dwuma no enti obi a woni die ti se wa hu sa hyebre nyame de ma wo no a oba be nanti asasunu sa enti na chese wo hyebre no ye de ma wo na oba asasi so a etwa se wo se wo hwe na wo ye ho adwuma pepepe se de ma wa wo de oba pepepe enye se no be o se ene bra ye bene bebrebe no baka because school na me ye science no na me ye what do you call it na me ye accounting nti me accounting na be tro ya ko manima kakra fine and a company be bag and say from Otianshi. I'm going to join you. Yes, you are. I've had room one doctor because would I know some career science power bed doctor? I'm saying. Was in near my woman, nature what you are seeing. Maybe to just me no, it's not near ya. I'm my lectures concerning ABR pancreas and now ABR the heart, the devils. Make my mouth near my did that. Make my mouth lectures power the doctor baby. Make my lectures if you say, hey, no doctor. Kwame Nkrumah ya na say uko Oxford na akọ yefa ma nkọ ho ya ade atinipa no ya medi ama wo enso obi a me ya accounting wo school no azu hwe nde ba bi ababesie hwe adwuma me asesa adan ya ko hwe ba bi yo nipa bebre ho ba bi o sha say free ye no okọ no be say ni die ni we e no de no aba ba hye a o de eboa okay abusuafo time with India spiritual doctor na wani gusu a uhwe na sɛdeɛ community kono ye din komo afa ɛyɛ krabia na afi hyebre susua ɛdantamu na sɛdeɛ India esi kasa no wankasa no papa ne kansɛm ho adwiriw na megidie sɛ wankasa ofra sɛ busabsa ho nsɛm bi na India spiritual doctor bɛdi kaka kyerɛw sɛ obokumase ahenema kokobi etimu wonsani fa so somebody si wani pansa dem awiada fifi ho na India spiritual doctor wo wɔyɛ adwuma ɛda ya wada efiada memeneda ena kwasiada eda yawada efiada memeneda ena kwasiada say ya hombambo pa na wo pa eye India spiritual doctor me kanfo edi amawo wo abofra ketwe ntimi nkasa anaso ntimi nante a eye India spiritual doctor omoden ne kokopiem ewo ho na wonhwe na womwaw na bibia nkoyi emfama pa edam asifie nipa na kasa me pa ye India spiritual doctor ena me kanfo edi amawo sika kokko ewo fie na bi ena de agyawo yesi abusuamunyi amuni but ni aye no ehun sesma bebrebe be pacho enei wate India spiritual doctor enka woni busu a wo hwe no omodin na busu nyanko pie ko na fisika ko no one time enfama mo na busua no munsu mujere muntimi eniye pa wase kirem galamsefo nsu entie pa ebia wonya asase bi ebe de no hu se bia asase a menyan sika kokko ewom wodi ebomodin na bopini India spiritual doctor obehwe wakacho se bo ha se ya hanis ka ko ne den ehye na onso atimatu na etimi adan aboa pa eye awumawu asifie ebusa mo ntia se me pamcho mo nko na mko hwem na enyom ekutamu no papa no onso ano emfa ema eye India spiritual doctor ahinsam akunya bi atofie akunya na eye wodia enso yese da akunya de emfa ma me pamcho enka chiwate eye India spiritual doctor na make kanfo edi amam ensanom wodi hye gatom tentan na ye India spiritual doctor panyina woda na wadwonso akoda na wadwonso enya kwa eye India spiritual doctor na make kanfo edi amam
na hunama ni nso no se bema obema afo kitikiti ase nwani ye India hospital doctor na make afo e dia ma gonorrhea ana se bema wontimi enwo nkwamo nyina ti atete ye India hospital doctor na make afo e di ama pa sounds na promise and fail obi show ba wose nya na me kan ye enso me sounds me boa me pa chaw ye India hospital doctor bibi na kutema e ye wo sa no ye India spiritual doctor kompo ni nya na otu ase e dia ma stroke ni nya otu ase love me alone to me kwa do as I say e man muntie ha na de no we no be man na wanya no no wo de wose be man ti mo den waka uwia sinsem nya de ache so se da o feel me pa chaw e India spiritual doctor ko no fa nyuma nwa kwam emfa ma India spiritual doctor da eye yawada efiada memene da se be di kan ka chaw no transe a wo na djuma anopa no so pepepe no transe e di kwesi awia enwumre no nine na India was sorry ne nkunya so na freno it was 0240 55 36 82 0240 55 36 82 jaka so egu screen no ase femu bia ye din komo wi afre India hospital doctor na wo ha no woni ni ho komo na ompa no pasibre enfama opa India shabra wo ka ho asemi se obi ba the shepherd the man e wo so di asase su no ebre ban e na wo se man hu the shepherd enye mo de bai me da se bebre on se nipa bi adada en ka no kra ne nkyere na ka de ne kan yi mu a wo se nipa no enuru ba bia kra no na nka wa start hu ba no ne shepherd nya me de man no na emprepi no abaifo so hu nwanwa wo se mpenifo se yetu shepherd yentu nkrabia eda nipa ndi akra nyame abasa asase untimi sese untimi nya ne hwe na mmom no ne yame de ache ne so mra maye wasase na ndi agro abaifo betima sesa no Yakupon che obia ade ma ne de bai so wo hwe Kumawood stardom yo mu ye ya akra bitim be kreti niema bi wo badwene wa wonti ase enso akra ne obi akostu akoba bia akra keto su kono ma bi o ni nyame de ama no nti se na wo fo no so mu so no ne mpa bota na chi ye hwe ya ye nua kuma kwade okonfo kwade ya baka ebeka na ne nega na ha mi hunu panimu ana akwada ayebo kwade anwuma won type ne nan even asofo big men eti kwade anwuma ne type ye nan yesi kwade yara mafo osu di manu se de ntira omunu se akola ne nsem a wo kan firi wo se ene na bia kwade bonyo ka se enwanwa na first ne kwade nsem obeka ko se na akola ya ne nyina India modu pa eti se oni bebe nsem ni firi ba esu na akola ne de ye de odi ye nwum Nyankopɔ de nwum to ede adue ne mu wo se bible na wom am se David oso biasa also be bon senku se demo wo hene hu say yes am yes esu se ba bebre no ana no do bia be bo a enya adwuma minimo bia wo ye hairdresser minimo bia wo ye tailor ni wansua tailor adwuma no seamstress ana tailor wansua ezo so wo ye adwuma bra bi ba me nche ete se eye wo shabrint wansua kra yes ba yin ho yes ama wanka so tra se yes Letitia oni ba bebre wo anya me de sade ne che wo nti obi wa ne de obekọ kosua no polish enu nti me fa akwanya wo so aka obi ase wo hye adwuma bi wo sua ba bo sumi miensa ahunu hwe no enye wo adwuma no o peso abra be busem ni empe ni eye wo adwuma no de ni emfa ma na abaifo so wo ade wo mne hani patronense wo se akwa wo obeye doctor obeye engineer wo na ba be pagya efie ni sunsun yoni ba bebre ho no a enkran sentisi ne pagya efie no sana nyame ye ne eye na ade maami bia oni ni kunu te a wo maako ensia ni kunu so mo hu bi so maami wo sara wodi no de be de na onwo ana maami nyimie ho na papa ni gya no pam no ma no kotena be unu ma de nyame be sana ne ba no to sunsun no na e ba be pagya abusua no baka eye awre ho na edu bi so eye anije ena okotena kura na abusua fo kan ya ana o ma maami ne wu akura na se ana okofa ne bae hwade nyambe ani namu na akura ya ohia busua yo no akopie mu abrochiri America ka chire no papa ne se ma wonyem no maame ne nyem yo pam no ma ne kotena kurase no waba abesene nyame aboa ma oba wiase abanyini abeni pakasi akotena America abatwini nua no maako nsen na kogu America so ne nyame enti we no ka maame no so
enye humobro ne timma bi no koyi akra ne gu ya that means que nipa ebe ma busana ye nka ama minimo bia ne ba otoso mi ne ye minimo bia ne ba otoso mi nsannan minimo bia ne ka che ne ye ne mo nye first mo no na ye de ye yen ka se first mo fo nye ye omu ye but I want the number of nkora ba wo ma ba wiase yakupon anim no ba ba ye na se akra no ewiase oba bia wo brempon yes oba bia wo brempon yakupon peje nipa ba ko obusu no wo de aba ba efie no so babu meba mu se na Jacob mo se na Joseph ho Joseph wona na yakitwa ana onuam se mo ton na ma na yire afiri wiase ebe wiase no prime minister na no ye dey sane nyame na de agric minister sane minister ya titi minister se ne mo du ba oh enti no shebre ne de ni nyankopon aka no won so mu yom se santare nko ka so abo bi a che na wi ana de na fa gosi a minim obi a yesi ni obeye ni no ba bi ede ni ko Bible ko mu o ba bi o hene ne pa ba bi aware ni ede papa chinchin ya e ko fi so maya mo e no we no mo ho fe we kura ne ye pe ma akwa o se da bi we ne ye pe won ti kukuru boja no se kukuru boja so nipa bia ne bi we medi bi munya mo nko ohene ba de on fata we o ti da bi mo me nwura ja ne fa nko hye ne nan ye kwa no obi o ti jare titijare bi yi nyina ye ne ho ye de hye ne na pepepe na so na ko ware ohene obi o ye medio na esikafo ma titru ma ho nya ya nhihye ne nche so be ware ohene eba na emom no awiemfo hia ni ba no a oni ba bi atena no oni ba bi ko no wono na afire o wa be ware ohene ba na is from jari to palace sane nyame ya de na emom ya na bebre ho mu ofie mu ha o bayie enti otimi change akora ne hyebre e de ma ne ba ana obi openase obi ko no ne yefu ma no otimi change obi hyebre de no ne ma ne bi otimi change ne hyebre de ma ne open the hyebre de it means sano na emom no enkrabia na de ba sa so da na cry ne de o kra kwasi ana be de ya sesa kwasi ana ne bi ya sane nyina emom no enne papa de ba ye no minim one doctor bi ye ne ho adwuma abusuafo ma ne buru nsa che obi a wasase last week headmaster bi ba me nche pese mebodi headmaster mu a o Ashanti region ya wonu ma protection che ne be chiwatu o Ashanti region yo headmaster mu a e wo SS school o si doctor me nya wura office say pe na say me no nsa my assistant omume me house master say hwan omume school from kwanya enso ye yi ni degree ni certificate to a was starting school class 1 e wa kurase o say doctor me di first sa e me mire bi me say first nkwa ma bre mi ni enti exam say 10 on be twena o mo hwe ya twena 4 5 and o ko twena bi o ko twena 5 pen no was say di first o say me ko university e ma na hwe me ma na ma mi sika o ye we ma me ni ama mi sika ye ton tare ye ton poboa enti se ba nwo ma hwe enwonimfo nti se ni ede nsanu ma to no so obede wotima bo man no India o me ya tinsemi pa sema ye ho ye de fa ye hyebre no na krabia no what ma krase me bo uba eda adwada na ebrese wo kode ya adna enya adwada na itim ko efiada enu beba ne tie ni senti a wo kwa on se esuafo no bisa Yesu Kristo senti da be pa na ulman obeba ana temu da ne beso o se die minimo o se owo die Nyankopon o ma hunhunu eda o se o de ko nemom no se ewu me kira de bi obi a o ye bakoro ye di ne bakoro a ma me wo ye no wan obi anka no ho a obese ewu akora ne da no o de bae no a ye odwuma ye wo yes ana obi so ewu no ba ko pe I have a question. Kwachire maye. Kwachire maye. Yes, Mate. Obia ye wo no dako. Ye wo no baba akoda ba ko pe. Bakro. Ah obia anwu bia nka no ho no. Sa nkrofo no amafota de omi sunsunjuma pa. Na de omi sunsunjuma eye extraordinary ebia eye extraordinary say de bibia be say eno na different. Enti say o ba ta bi na so ba ye ba ko pa. Me be kira ade bi firi ye fra ade bi emie eya haban sa emie no wo de tete ne pa nka twere mako 7 ne fagum na da ya akora ne da o de ba asasi so no na obo modin a bompai ne wo bompai a
oba yusu ye ne agya a wosoro udin ho nte wa hene mra ne openye wa asase obetima yusu ye no anase our father obetima yusu ye no obetima buza se na me so me kramoni anase me hindu ni ye ana me buddhist ye ana me sangoji ye me ne den wo de ne se wa won paye bia obetimi ambo na wo de aguso ebe ye adwuma wo ye sa de na oba ne sunsum no wonya nnuan maka no ho ejude ne rituals na enye ye yo nipa bebre okrom ha mo ye sa nkwada ne bia de mo ye ne ma me biebie so wadwene beba ne ma bi so ba me nka haye kwan oba fie kura me nka oh wo ye sa de na de mana sunsum no akura na aba benya nnuanom I hate to say wade wo ayeye ye wade wo ayeye for protection especially omo ye omo ne nkrofo pima kan ne ade no ye wade wo ebeye ne wa picture no ya bofu ndaka kitwe ne de wa picture na tum ne aye ho adwuma ne akosie na se wo nipa ku wonye yi nipa oba ne be ma wo no nipa odi nsuo eye aduane die odi nsuo dware odi nsuo sini niema no onum nsuo wontimi nye osanse wo ya sie odada ena aboa bia so yi ni ya ba ko a yi ni brenu ba ko penu a ene yesunsun adwuma ne ek na etima protecting ban no etima konkan sense sam ofra no ya na ani eta omo do omo ye niema ade se sen odi ofiri ena chire be ba no so na che se we ni de krabia ne na che se eda obekọ de no de obade de hintawo na se eda be wuo na bia be wada ne de be ku de no de odi hinta nipa okay ye hwe di sei obi shabre yakatre se wo de wo shabra de be wiase se ubedi dwa ubedi yakatre wada no so na mmom wode wura dwadie enso idia se ye dai na ne ntimi fama eno adan na bi na se eno ne se ntia wo so okikan wo ka ho bambo wo hu se already mnini what you say it is already mnini adia de na wo so we na so bo ho ban wo so bo ho ban hwe nyuntuni bi ba me nchen Ghana ya no me ye miensa ne bae gospel na hip life minka ana halai aha we ka de besi you say gospel hip life ana say minka kojo mfasi onim ana ba kono kas oh me papa ye elder bi na de no brobro so am see you kwan ana mo waka ye masa Ghana obi a starting hu say wo ba preko pe ya ntene nka biem omo na efi so mutimi nya hwe omo jompo ko what's the benefit say ente so nko anante amafo ntie no mtie ni India doctor so nya bosum fie o dabi ye nya bibia basa o na ye mani pantele se wonye konfo benya mala na wonye mala na wo me agidi ni mo bijinya midi na me ye adwuma senti ete sa ne se o se na amafo hwe se de nsem keka me ba ha e de anto nya ma ba odu abra ye de bochiri wa ba odu abra e de apepa ba odu abra edi akono di abo odu abra edi bobo abo odu abra edi tongo bongo nimpoko nipa dodo se na ho mu TV so ana radio so mu bo sansu so ane sa abo so ni tumo omu suro obo ko ontimi na na se no kwa oba se de ontimi na se omunya du mo ontimi na mo meso me kwa madahate omkwa sai me na wo o se tio ade ne se yesi so onimu nsa wo hora woni mpenifo na didie omo ye mpenifo kyene me but esa se me ni nsa horo nti mitimi no mutu ana mama na yeye ene ne yabosun ene nye bibi boni bia o se sekios no ni boni ni pa afi Yesu Kristo bae no obi na kodae enti se me ye nyame gidi ni na se mitimi ni sa honhom anyina timi etu anamon ni e obi ko gya ne se wonku no na mitimi ko ne kyene ne ko kasa me gini pa kron kwama no eno nche se me ye konfo ne ana obi o kase o te se frem na na ye se nana de konfo but nana no ye dia ye de to me ye de metu wo hene asante mo eye cha yes wo se asante aso de ye do to wo hene ye timi mo di wie o se ye bo nana no ni se o te se e frame nana e no nje se bia me ye konfo e di ne de to me no e na e de nana ne ye de bre me e no nti baka ne me ma atiefo ati asen ne se e wi ase eti no wo hu hyebre na hyebre na wo hu de na o se wo ye wanya gold na nya de na oso ye oso de anka atwe de ne niama chemical na utimi na yi gold na kasa yi efini di film mo yankopon de dwadie ne bibia ama eno di yankopon ayi waso tire ntentem se asase so awti no woni otwasefo ne na tie sense maka cho se tanwa
ya tu mo san free soro no hye Nyankopon bo se wato me afu man hye ba bia se o ma na guo no be ko to wo mo me no mo be chia ya ampa bo san ba so ne ya chia hwe ne abaye kwa sorry spiritual marriage for about 20 years Susuni na da so kwa catch and say break loose go yes sister bi ba me nchen ni kunu edi no ni kunu ne da no body kunu asum wom o se die odi ne nya ne de case ne me do nya me be ma na nka hwe don't first over the sango man o da woni na be ma na nka hwe no ye din no di de enfiri me yere be ma no odo ke nyina odo te se sa be ka Ghana fo ma wie ya koma na ntimi ana ba wa be ma na nka hwe no so sorry ye okope pa kokoro no ho big man o woni sike ana obeda din no oba ne ha no koda ne de to da ne de mo na ye ne se omra ne de mo ho ba bi one ne yire da no emeda unse sika fom ta wo dan ko obi e pro no bokwa obeda no ne yire da ho no ode o hyantim no ode ne se wo na se ana o screaming ana mo ye den ka law ne ogewa ha ko mo chese ana mo boys no mo ye oh yeah I love you nice okay kasa ansem no munka no e dey na ekosi o bomo dia so ntima no yi tu baabi afen ne yire ne yet say ne bema oh good it's all kanfo ni hu bema bia o spirit be wino the spirit ne dia no wino na ene de chen ni kunu dia no case ne hu ni pe okwa sorry wo ye bibia and still emfa enti when asofu bi de ne breme what's the doctor asema meti huni o mefa akwanya so asre mi nuanom asofo sofo bia ye wase onu ze baka wo ye sofo a ye wo atitru ne ani ntim bi omobuwa wo e ma o ministry ni koso e di sanko ye piki wo mudin wo ye sofo bia tie me piki sanko fo no omobuwa wo ni din ne bra ne enche adwuma be ya ma wo mo de bi omodwuma be koso no matimi abuwa wo obi wo obuwa soro adwuma ese de mo na obuwa soro adwuma na ehia no na adwuma esai papa bi mi mo asoro ndi asoro kese pa o doctor me ti bo ayi your friend is saying afford 1 billion 2 billion 500 million 3,000 by 1,000 bars who believe say yeah me bo afford eke ene ka dem me fie ba mi nyina akoko ma bank fo enti when akra bi start wa asoro nu no ne akra ni prayers won se me wo papa bi wo ho no nkra oni me kokuma se akoma no no aboa won se nya boso so da bi doctor de nya boso ene oba ne start kakra afuna ne nyima nyina start pikema no ti one day na papa ne for plane no oba antrack oba no tena so say doctor bese mbuso asema abunfu unim o kasa asana no de kai iska to ho emodu pa munu chan o ya to ho so say ba who's can me convince o say doctor misrewo we are confu and now we are den na men tiase say the stand man see working no abro ma adweme na say e kwa ne ma fa so ya adwuma no eburu na adwene and men confirm abrofo no me adwuma breaking ya connect and am say ye nuan ma sofo ya mususu ni de me na monna sofo bia ye wasede se nkoda no mudi ye ene nipa na ati asoro ya ne kra na sofo e comfort o nipa na okwas on check comfort na waye no ehia no ne yire nyem adwuma sei ne yire ko so kwakọ ya ese na yire operation okope busa ko yi ne yire ne ba ya ni na nu na sese yi na di if you rise na be fra broche ba ye tu no ni kapre se ni pa yi ba na ne problem solve a masa wo hwehwe de biem bibia ne hobiem benefo bu we say nim ni man say me ma me awo na me nua no oni mosini na wo ye oni asantini na wo ye oni zambaramani oni broni oni ni hiani ohia ne se ne ma me awo na ni nua no eni ti mesre me tag nya ba bia gya na so for me tonfo say ye dwuma wo ya ye no nipa bia ben wo bi o so mu di yie no mu di yie akese asori mi ko mi bo afode ne me ko eyese nipa na gya asori na bondo so tonkunya na adwuma so sei o testament na adwuma ne sei no beba biem oma enu ti ne ka chetie fo ne se Nyankopon de hyebre papa ma nipa da sani bia so omra asasi so ne no bedidi hu ne ma fia ban fo ne abonsa na age sebre ni nyina ade asie minim driver ni bia oje ne car ne ade eche obenya car mo no oje ne car ne ade eche obenya car mo oba mi ho na so masa ohun ne eye we Nyankopon ama so obo so be transport car owner otwodin o say doctor wakaso ampo mi obi a mi twi ni car bia tin to car ka ho enti sa driver no oye driver for so oye e car owner for so dwe akodo twi car betima to bi o same thing am for oba sister bi oba so se omo no ma twi mpra be 7 se 10 omo nyina akwa abrochire
eto be to say eh sister odi e oni kwatwe mprakra be kwa brojo ampa so ne be kwa brojo omo kwa ya so mo ja no oso ne de da no so no oso fa what fa di sem mo na se o se ye no ho adwuma Nyankopon chaade ye adwuma ni nyina kokosi unim nim prafo no mo che no ana oba odi ni birthday me nua ba ese me fa se me nua ba ne sa na birthday se be se me fa ho nyina aka enti twitwa pictures bi bre me na me fa nye photo shoot o se de be wa brochire na mfa nwu ayi so ma odi ya pa na danfo na bruni na wo ye yi na ma ne girlfriend wa brochire o hwe girl ne se opege no be wa was what do you mean me ex girlfriend no na was ex girlfriend send me nyobusuani ye na mfo keke ye ni ba so amene o ka say sister ya one man at American Kumawood Canadian e ko say madi Virginia say Virginia what can you say Virginia no can ya when you accept abusafo ye me ma kwai ma won so wabo awuram na dia wo question bi a so busa India e be kakra aka wo yenim no na awuram na obusa question na India to the boss achi chimri a kire India spiritual doctor sebidi kaka kire no wo kumase ahenema kokoben team e ho na India butu ogbo adwuma de nya asem ketwa e dia ma kumaseman ni asantema nyina the number no e ye 0240 55 3682 0240 55 3682 ohwe eye osukri na senso a jaka no so e wo ho faka ho ye sori pe no afre India na komo bia no wonne India enche e be kwa ahoma no so na yaje ahwefo so Christian na we otobo ase ya no e dia mo na be se me hu se shebre ye ka ho asem no sa shebre no eso shebre bia ni emfi e da ho a eso anse pe ne di ya na dabi yesi akwada obeto car no na obusa car ogusa no obusa car tie bo enti beginning na wo de koni na ade ne ba na enya impact no mu entum so bo a especially omom nim football mu kakra na nyum to otunche akra so si bubo nkonkoni ade de obeto nyum no afa no start training no akra de obehunu ball bo no afa no de ne kwa academy start entam na yi ne ho adi na ne ana tinse bi de ba ntempa ebi du so de eba mfeni kwa animu no but at least before 20 years no na aba I was so na ne tiani say mama tie fo ya wo say unhunu nkra bi abra adwuma wo ye ne senye no wo de bra anasa de bia wo ye bia entimi nye ye no bra Yakopon ho baka otumfo Yakopon say me bo nipa desani say me su ene me nseso ana o say mama ye mo nipa say esu ni ye nseso ni emu say otumfo Yakopon ye hia ni ene na de ye hia wo ye adwuma bia sitire hwe aware keka atino wo ye bibia o so ye bia so be ma ne mfa wo nya hwe meware one meware ochina be ma ne nya sika ni behavior nko ehia no a na asem nko hwe efia wotin uko kwotire fie no na wo ka na wo sika na odwuma ekoso uko tire fie na wo sika nyina afiri wonsa ana yi wodi firi adwuma ni nyina wo so ye sa hwehwem ni nyina enema bebre wo e osunsumu ansa na aba eno tini aka ne se saudi ya da sun basa obeda be sun na wudidi na wo hwenam obeda nkran nkeke wo obeda no so na wo twro ne sen na wo kam wo da fabra be piem etwere yare anasa nsano na adwun so kurobo uba ya so e otumfo Yakopon adaro ni nyina beko eye ni yare se glaucoma anasa cataracts aso ni so scan da so me patcho operation de ka betimi a ketwen ansa me mfa nkom ye operation ni bebro makọ operation o mani ba pona ka ba akọ ne o moda dem branie mo pa bi kura na bibi wa kire ete ko basa no nipa no wo ye o pia bi o tiko ko uko ni ekoye na problem ba woni ni so a so ndin function no operation akọ na de ni problem dia bro oba otumfo Yakopon be fa eso de kam obi bi na yira anasa kontusem ana adwuma sem baka enemeka nipa ni nipa nko ne mo nipa ni sika na ede ena eku wonim ne ntia meka sa no opa akoto se nipa mienu konto kwa pipe baka tu motom yi 2 million ma we 1 million ne ma we 1 million oba jai to kwa no so enu nti wodwuma sem enko yie baka ene man so abale se hia wa wodo be sha jeans adaba man is no yi jeans no India ma memfa number no e ma ya hwefo na tentem so we be say obusa question bia na obo na osabe kasa numbers no eye 0202 66 8461 0202 66 8461 and I said 0202 66 8462
0202 668462 uramwa na okosano wabusa na India ano eti ama say enche na yebre no ye de asinya soria elisa India wanu gasem sada wo ne meka ni say da so basa obi be so da no na masie obi be so da ni odidi obi timi so da ni owu ni asa deda no obi be so da bia na okonukrum obi so be so da no ne oni ni kuna da awie no se ne maame di obi so da no osane nipa ofro esa eda ne ko basa so abaka esew niema bebre wo ye so fukra esew niema wo ye hwan kra esew no se baka cho se sa makataba makatiba no omna de sa de ne bae ente osunsu aso ni ente omde sa de ne bae se Jesus Christo ne first plan A bonsam first plan A no de bae na odi Jesus kon na be try na anye yi no wo de sa plan B bae sa plan B bae ye adwuma ente na wi ni pa 100 siwa emu bae se 90 die sa spiritual marriage ndi eye omo pa na ni titiru ene emaburo mu sisuo na ebasa so mpenifo tu nyina tim nya bi na ebasa na so ye bema kro bema ko ntimi nya adwuma ntimi mfanhye na be so ye bema kwoti ewu okwoti na ekete etimi nya adwuma baka na ene ma ne pe ogese wanya ogena de ne kofi na se lo ne kofi nwa ko fa tere ketu ade chikro won si ho also money blow so ubodi ma me nko amana so odofo bi aba so udin ene ba bia ofrefri. Hello, udin anybody a free. Clement, who can say free him for? Me pacho, o question is say. Clement, yet you o question is say. What say? Funny about I'm say on shanty in Kenya. Okay. Well, Ahmad so would you be free? If I just frost say. Who person maybe I said the free me boy. Okay. Mate me da say yam for from so udin anybody be free. Open udin be free. Me just so hene. If I your question is say. Oh. Yes, sir. We didn't be free. Upon you didn't be free. Wow, man is. Yes, sir. Me too. We didn't be free. Okay. O question is say. O question is say. Me pacha me too. Aye. Okay. What's the question, Doctor? What if wow, must we maybe are free? Okay. Say when to me so. India. Yeah. Okay. My main son say who are man so. Yes, sir. We maybe are free. If your question is saying. Also a question, no. Okay. You better offer for back up account here when your sorry to say yeah, brother. Open you maybe are free. If your question is saying. Eno no de said the university no utu na mosa kakra meka to se boa ho why se wo ko na said the India beka no san so kwa na utimi to ase wo afra say enuma e de ama why
Mate me da say yemfa ofreju we dey fancy ya say ye bre no nche na ye be na so India kakra ka wo mu no yo na ye montofa me chi obi bia bebi obi afrefri be takradefo sehwiyo so bebi obi afrefri be na ne chen se hyebre no nyame de mani Nyankopon amade bon ya manipa ti se niema nkoyi enu nti Nyankopon de ne nkrofo bi ti se India doctor aba so be ba ne nche ne enu watenase ne ye mpesempe ne mom no o ba e 50 Ghana cedis u 50 Ghana cedis ne ye hwem ne wi wo ye hwem manipa manipa no ye wi ne wo bia ne aka akire ye ka kire na ho nso ne ho be so beto ase ne ahya asema e tiawa ne o menu abi busa ase mi se e bia obi ye bibi so betuma dane ama ye bo adane pa wo ya so ye senje chesa ne se obo oba ya na osuro so doctor say dem dey ye mi dey memo ada o dey ma me ho nto me keke ba normal ne ya na ye no ya so ye pa no week we papa bi ba me ho o ataswan so mpese me bonidi on ko so no meto tips ne ba ne nana asane ni scam ko akoye ye 10,000 Ghana cedis ana ne taxi driver no ko yi scam o mu ko yi scam no mi scam be e ba papa ne fie na papa ne sisa ana me tio papa so popular power atasman so ana papa abranti ko e se papa na yes o this can share botom say no scan frato taxi driver obi ba beton ne taxi driver na fa no match scan oba e chere ye 3 days papa ni pie ho no o so hu bi da o so hu de say se no siko e no na mka je say opani ade me hu no ne say sika no o mu bobo hu na ba ko yire ne kasa say sika ba bi o anfa anko a ene ekọ no enko yie ana o friend so mka je say so for me ko nya sika bi o ka mu enti person kan be ba so say hey aso for be e correct pa o se me sraw enfa be ba so ayiwa ha na fani pakura de kokoma no ade e chena so for na say afa fun afre say hey ade a ma hu to be our kom en say papa na ni sika no fine wa na o ma ba be bun kotodwe sika ma ko fa 8,000 to 8,000 na say nya papa ya gadwuma kan be di o no na o tasi de sin be bre pesa onu obi ko banka na onu obi ko no fa koti kwa so no fa sika esu sa be bre so te enti ya ka che so obi bi na ayira obi abu kwasia obi asisi wo de mane hawo ana say ya ba odua ya tu wadu say ya gbalagba eye de ben eye tongo eye bo kire eye bo sumba eye nsuo ben ensuo bi a de aba odua bi otumfo Nyankopon adawro mabra say bo kire say ya pepper konodi eye tongo ni nyina wo de ba Nyankopon be fa ya ni nsuo ne be kasa wo be nya fa ahudi ene baka yare bebre kun nkrofon dodo no aye duabɔ ne eduto ene kun omo enu tiade na amane ene wo ntenase obo nso ane na ene papa bi ba mche yonkofo bebre so makoto asase me kira de ba so wo fie entatie wo me kokokoko ma no ya pa so mo ta pie wo fie ho a na efie osika samu ano omo wo fie asika kwota ho wo se be bebre akoto asase ena sika na edisi o na nya omo busuafo de o but asase ne tete ne koto no omom dia aden so hye omahu ko dadaada enti bebre timi ko masofo na adadi bebre timi ko be na adadi wo de so hu bi sa abra na sai bia wo na bi wo papa bi aba be sunu daye e ska ko ana ska ko motimi akofa ba ne muntimi nhira so ana bia ye galamse wo ye tutututu wo ye shamfan wo ye alovia wo ye dig and wash wo ye ppp ni nyina me pa cho fa bra wo ba otufo Yakobom adawro be fa ye so na bibia kama atimi edi ama na ne etene se o ba hye ne nso ye Kumase ahema kokobin 18 ye numbers no bomodi so be fa ne miensa nyina ana be fa mienu se bibia atimi si na bia number no ko ni da so na ankwanko ye adwuma wo ba ne wo betena se ye no be bompa ye be ka bibia kiro nye wo me edi ama se dambo so bi na ebu kwase obi na esi yare ben okwati nye adwuma okwati ewu wo yo ba so mema ebu kwase a ana wo pa wo a India spiritual doctor a wo Kumase ahema kokobin 18 baka ye kwe no na esro otumfo Yakobom ahode ne ma bibia se na oda hospital ne bibia kwe Yakobom hu ni mobo no wonka no na da sane se be hye ne nipa no so edi adanse se ahode aba mo hu ye mobo da ebusuafo penifo se kwatinti bia no ewie ewo aboboa no aha na ebre be makwan time with India spiritual doctor yele mu ebesie na ye kwe de yemfa asida ema eye MCR oge na Francobi na afei Loretta aha Nyankopon shabopa ye from me baka yoku mi Nyankopon so erade eya dumu a dasene
yesanu medi ehia yakọ bibia yo wonyan mrado for yemosom for India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na atemenka na de ba kwa ne wum se ayin pebre o na mekọ china mekọ ne mekọ ne china mekọ ufia baifo na dada no ntu ntimi ba enu tina ma brabo na epi so di ama enti e ka che se India spiritual doctor papa bi otu kwa ko India man wa ko gisue hunu ne ntete na ba be pie mu Kumase ahima kokko bi 18 edi dwumadie sonko de boni pe bi e be ba yenchen eye eda eye ya wa